uKhuzani ufikeleke imuyivukane naye kimi uyabona ukuthi mfowethu sebedume badlula vele imoto ezindala idlulwa ezintsha kudaliwe mfowethu uyabona so nje mfowethu abenze ngendlela abenza ngayo bengasifaka izimpini zabo bayifuna usifaka usongena sinankinga impi nje asisabe sidala yeah kodwa nje asigene lapho sabaphepho bala qhawela kithi mfowethu ngifuna ukubheka la iphi imoto wangizwa oqhubeka mfowethu qhubeka umzala phela loyana yeah manje angithandi ngaye umshana wethu kahle umshana kimi umzala umzala phela kimi so ke mfowethu uqhubeka ngizweke ukuthi ungizwe unjani qhawela kithi mana ngithi ngifuna ukubuza lapha kubalandeli bomculo ngoba manje sekuvele kubonakala bona ngathi ibona abadungayo futhi ibona futhi abalungisayo qhawela kithi njengoba kuzoqala unyaka nje imaphi mhlamba amazwi ongawathumela kubona just nje ukusho nje njengoba uzoqala unyaka usubhekele kulula kakhulu ebhodi ngathi nje igwile